Russia and Ukraine की मरक्ता चथरिबा वार असिगी एरिया पाकथोखरे प्लानिंग लोइने चेंज ओइक्रे लोइने चेंज ओइक्रे मयामना खनरम बक्की नरम बदो अदुमक ngasi ओइरे ट्रम्प लागलबगी मतुंग सिदा वार जोन असिगी मतंग प्लानिंग खगनी माकी प्रपोजल खगनी थमलिसे होजिक पाउदो ऑर्डर अमता ताउथे खिद्री यूक्रेन नंग असु तौदवे यारो अदुका रशिया नंग असि तौ हाइबसे चरक सिदा कुरस के कौबा रशिया की टेरिटरी सिदा यूक्रेन फोर्स का होजिक नॉर्थ कोरिया की फोर्स का लोइना लान सोकनबा होख्रे हाइना जेलेंस्की ना हाई कुरक्सता होजिक पाउदो नॉर्थ कोरिया की अपुन फोर्स अराउंड 11,000 पुल रे मसी जेलेंस्की की साइड के हाइबनी अमसुंग लान सोकनबा होख्रे सिनी अदुका रशिया में नॉर्थ कोरिया की आर्मी पुल्लगा खरा खरा यूक्रेन फोर्स पु इंटेक बहौरे यूक्रेन की फोर्स कुरक्तगी मसी सुलीनरी मीडिया रिपोर्ट सिंगना अदुगा नॉर्थ कोरिया के आर्मी सु कैजुअलिटी खर खर ओइबके वापा मेंशन तौनरे सोकनरबदी सिपताबनी नॉर्थ कोरिया के आर्मी सु आर्मी नि मी अमरोमदा हौजिक कन्ना नैनरक्लिबसना ट्रम्प लाक्लबगी मतुंगसिदा ओइरकदबा अदोमदसुनी ट्रम्पना यूक्रेन बु नमदना सरेंडर तौहनदौरी सियाम कन हाइनरे नाटो न याद्रसु अमेरिका नाटोदगी थोकनी हाइनो फाउ हाइनरे सिनी ट्रम्प की डिसीजन सिंग यूरोपियन यूनियन न यानिंगदबी याइ मरमदि यूरोपियन यूनियन न ngasi पैकेज अमा यूक्रेन दे पीबगी पाउलाई न्यूज़ रिपोर्ट खरना असुमना ट्रम्प न ngamlaba tungda जेलेंस्की का फोन टॉक तौखरे टॉक अदुदा इलॉन मास्क तु याउकी मसिदगी खंगी इलॉन मास्क का यामना पावरफुल मी अमनी हाइबसे ट्रम्प ना जेलेंस्की द हेल्प तौबकी वासु मेंशन तौकी सिनी फोन टॉक तु दती अदुगा महाक नामागी भोट कैंपेन मतमदना यूक्रेन की वार तोखन गनी से यामना कन्न लाउकी हाइरी अदुना अमेरिका की पॉलिसी द वा हाइबल लुई मरमदि अमेरिका की प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मखोइसिना म ओइरे साइड अमद लुप अमसु लेख्री हाइरी मखोई की बैकग्राउंड दा वेरी पावरफुल मखोई की वासु तादबती यारोय ट्रम्प ओइकेरा कना ओइकेरा अदुना ट्रम्प ना हेक्टे यूक्रेन की वार थतकनी हाइबसु हुजिक मक हाइबल वारी पॉलिटिक्स चाउना लेख्रा पोटनी करी ओइनी खंगबा ngamba natri adubu tungdo oiningbo oisano hojik heavy war ni korasta heavy war chathri north korean force yausilaga ukraine kanglup ka heavily shocknari Russia with Ukraine war se 1000 days fakre 1000 days hojik side and is forcing 108 war jonda or front line the war shocknai si mafam 108 ta asuk kan kraba war sida oiri ba kharcha ki chang se kayam no masi khanthaw ya buani mai ke ani makki 1000 days chang na Russia na fire to ni kablak ni kharcha to ni bomb top missile rockets aduga Ukraine na su handura lagli bani aduga complete help west of the America side te Ukraine ki ti Ukraine ki next ke help ke matang lag padani khara problem lag tori se maram di hojik ti Trump ni leram dori bo office ta Biden am de Harris na ti aduna Trump na campaign matam da high ki waduna arep pa oirak laba adu abdi Ukraine am ti NATO Russia ki mang the loss oire haibse irai line haib yai masi mam hainra bani maram di Ukraine bu by force war toklo haidori ni amasu makhoi ki loss oi kibal lam Russia khutta lai horo lai jahorani haidori ni masidani Zelensky na kok sari se huji handak Pentagon da Ukraine haiki Zelensky se haiki long range missile khara piu adu Pentagon reject tokre adu arbati hauraba zatla pochei piba thingbagi moment ado masida question mark leipam thoki European leader kana masi declare haire Trump lakpana Ukraine ki yamda kanabu oiroi haibase Trump na war thingbagi proposal thamlak lagani sini masida Ukraine tadraba European Union amati NATO thangduna atum leiraba lan sokhalabasu US tagi help ti hanagi kumna oigani thajati haibase experts ki wani haujiki moment asigi update hairagati drone kapsindari drone sangu side ani dagi ngasi tasu 100 drone Russia na Ukraine pisin ki masida kai batoy ba kya kona mi am sibagi paw hai adu ka sok pan around 30 mukni drone sing asidagi angamba drone sing asidagi angamba Ukraine na drone sing asidagi angamba Ukraine intercept tawbasu yauki matawasum na Ukraine so Russia da occupied land sing da thajilli drone kaya tang angamba intercept tawki Russia na war phajana chatari Aroi bida Middle East key point ani hum tanga thamjage Israel na warning thamdana Gaza ta attack tawi masida dozens hena mi sikre open genocide chathari masida women children sikapsde awri amrom de Israel ta his bukalup na heavy missile haifa ta makoi air force ki base ta torakre choba destruction oi ki Israel ki amrom de Yemen da including capital Sanaa yauna UK am the US ta ngasi fresh air strike tawki masigi asok apan zoiram gani masigi details lakhi gani